Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah ridha illahi ta'ala ridha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa thumma ila hadrati Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Wa thumma ila hadrati Sayyidi Syekh Abdul Hasan Ali Asy'ari. Wa thumma ila hadrati Sayyid Abdul Malik bin Yasmi Yahya. Wa thumma ila hadrati Syekhina Mursyidina wa Murabbi Ruhina. Maulana Al-Habib Ahmad Lutfi bin Ali bin Hashim bin Umar Rinda bin Yahya. Atalallahu amra fi siyah wa afiyah. Wa li jami' masyayikh darut tauhid al-hasaniyah. Li jami' al-muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Min masyariqil ardi ila magharibiha. Bariya khususan aba'ana wa ummatina. Wa ajdadana wa jaddatina. Ustazana masyayikhana wa masyayikhina wa liman ista'ana bisabih. Wa la khususan sahibi hadzal kitab an-nasaihu diniyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'anna bi ulumi wa maddana bi asrari wa 'ada alaina min barakati fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa warada anna man mata murabitan. Warada lan tumeka apa anna man stune wong mata kang mati sapa man. Murabitan halen jaga ujriya mawaden lakaaken aing ngatasi man apa ajru apa ganjarane man. Waris nggulang rezekine man ila yaumil qiyamati marang dina kiamat. Wa amina lan aman sapa man min fitnatil qabri saking fitnah kubur. Wa rada man mata murahidan ujriya ai ajruhu wa yasdu ila yaumil qiyamah. Wa amina min fitnatil qabr. Jadi barang siapa sing menjaga dalam dalan Gusti Allah, menjaga agama Gusti Allah. Maknane ketika agama Gusti Allah iku ape dimusnahkan, ape dihancurkan, ia menjaga. Nah, kok ndelalah kok mati, maka bagi orang tersebut ganjarane rizkine sampai dina kiamat iku bakal dihitung melaku terus bertambah. Wa amina min fitnatil qabr. Dan orang tersebut insyaallah Gusti Allah ngersakno wong iku mau aman sangka fitnah kubur. Wa ma fadl syahada fi sabilillah fa'azamu min ayyuhatta bih. Wa ma fadl syahada ana utai utamane syahada fi sabilillah ing dalam Gusti Allah fa'azamu mangka iku luweh agung min ayyuhatta kaliban saking nyata dan kepeng di apa fadl. Wa azallulan luweh agung wa akbarulan luweh gede min ayahulas angin itu ngalap sapa hu ing fadl apa hatun hat wa min darulan kira-kira. Qala Allah Ta'ala wala tahsabanna alladzina qutilu fi sabilillahi amwata. Wala tahsabanna lan aja nyono temenan sira alladzina wa qutilu kang padha mat kang den pateni sapa alladzina fi sabilillah ing dalam sabilillah amatan hale padha mati wal ahyaun balik padha urip inda rabbihim ana ngersane Gusti Allah pangerane alladzina yurzaquna den rezekani sapa alladzina
Farisina halai padha bungah kabeh bima lawan perkara adna kang paring alladzina sayyidan Allah Gusti Allah min fadli saking kanugrahane Allah al ayati nunjukna sira ing ayat dari Gusti Allah Ta'ala wala tahsabanna alladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Dan janganlah kalian berprasangka bahasanya orang-orang sing den mateni, orang-orang sing berjihad bela agama Gusti Allah mati. Janganlah kalian mengira orang-orang tersebut mati tenan. Bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Tapi orang-orang tersebut iku monggo Gusti Allah, ing dalam ngersane Gusti Allah mereka iku diparingi urip kalian Gusti Allah. Manane wong sing jihad fi sabilillah mati dalam keadaan berperang bela agama Gusti Allah iku janganlah awak dhewe mengira nek orang-orang tersebut mati tenan. Bahkan orang-orang tersebut ngersane ing dalam ngersane Gusti Allah iku dirizkani urip. Farihina bima atahumullahu min fadlih. Yang mana orang-orang tersebut ing dalem ngersane Gusti Allah dirizkani urip tur padha seneng kabeh dikai fadl, dikai kanugrahan, dianugerahi Gusti Allah rupa kematian ing dalam peperangan bela agama Gusti Allah. Iku mereka bahkan malah seneng karena suatu rezeki sing menyenangkan yang Allah berikan kepada orang-orang sing mujahid al-ayah. Wa qala indikasian Allah Ta'ala walladzina qutilu fi sabilillahi wa la yudilla a'malahum sayahdihim wa yuslihu balahum wa yadkhiluhumul jannata arrafaha lahum. Wa qala sallallahu alaihi wasallam wallahu a'lam bishawab subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.